Venerable Reverend Patrick Atire n'abandi barise rizone bo bayakirwa ombutongore sabadikoni wa Greater Mbarara okonja kurisa entama za Ruhanga. Bitataba kunga muhapi mwege kuliganyishwa mwege otoshokoro mu bakaba kumeni mureba muhanduru mukwikiriza murwane amasheisha mugumena amani byone bimuri kubora mubikurisa urukundo n'abatangirira mwena mu izina rya Tateyitwe n'Umwana n'Umwuka nabwe tutabarisi akuba obiro mweswa umuhereza kandi wati waba akibikoni wa mwana Yazumbijere ya the very venerable Reverend Canon Bob's Mosije Ohini Redin Oral Cathedral Ombrebels Wankole. supporting tworekane ebyiina rero tubone kongerera ahabi bagenzi beitu baza bakibona ushanju abagiza abakuzire nabo guherukiyeho Reverend Bob's nawe hayikiza Archdeacon omusya omukorwa izuba gwaho ari kumukwasa ebikwato byongere kumuhwera omukurisa entama za Ruhanga. Abwa TV West ndi Senyomo Gideon.